Ugukirite Kieha mucii kwa Ronald Shuru, ithe wa ciana ithatu, umwe wa andu atandatu kuuma Molo, aria marakuire mutino-ini wa barabara mwena wa Gilgil muthenya wa ira. Mutumia wake Mary Nyambura ari ona kimako akigeria gwicurania cia gikuo kia hina kia ruo kiria muthuriwe aratunganire nakio. Aratariria atigitwo atari na mwihoko kuona muthuriwe niwe uramathaga ciao cia kuria, guthomithia na mabataro mao ma o muthenya. Mimi sijui nitafanya aje, nitaanzia wapi, watoto wanasoma na nyumba ni ya kukondesha. Na ni tuko tunangojea. Oguko ituraini riri tugacemania na Esther Wanjiru, mwendia wa iratu. Aruna ake ere Simon Ndungu wa ukuru wa miaka 25 na John Gitao wa ukuru wa miaka 24 marakuire mutino-ini uyu. Esther aratariria ati arahonokire gikuo kuona arare aumagare na matatu ino, no araga gukorwo aiganitie besha. Hata mimi niko kwa mpango wa safari ya jana, but nikawa niko na shughuli za hapa na pale, so sikuenda. I thank God juu sikuwa hapo, juu saizi sijui tungekuwa, sijui Molo ingeambiwa imefanya nini, juu tungekuwa tumepoteza watu wengi sana. Araririkana uria Ndungu arari na matanya maigi mwaka uyu, ari hamwe na kugura handu agita mucii, matanya maria riu matekuhinga. Kama hata saizi tumetoka kutafuta ID kwa Ndungu, na tumekuta ameandika date 1, kuna mambo aliandika kwa kitabu. Kuna mambo zenye Mungu alikuwa anataka, alikuwa amepromise Mungu amfanyie. Alikuwa ameandika Mungu amsaidie awe na bibi mwaka, biashara iendelee vizuri, anunue proti. So ni watoto walikuwa wananiita, ni watoto walikuwa na tarajia mambo makubwa sana. Mary Kagura nake agatariria ndagika ciake cia muthia na gitao, akiuga ni Kieha kuona iroto cia anake aya eri itinakinyanira ona thengia ya kio kinene kiria marekireire wira-ini wao. Ni igutha inene muno ona hari aciari ake, ona hari ni mwene, ni tondu ni ona ni ndirari hakuhi muno ona gugikira aciari ake, tondu ni turonanaga nake muno. MCA wa Molo Michael Sonis neranire kwaraniria na atongoria angi niguo guteithiriria family ici kuhurukia endwa ao. Ndirari muona ni kwaria makiria muno, tondu ndiraigua ni igutha inene muno tondu ndiye ni ateingiuga no rigie Ngai witũ ni akuhe family icio hinya. Ona ni ndirorire mutongoria wa Molo, mwathani hinya wa kunyitana na family ici, maundu macio mothe twone twanyitanira nao. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.